Mame Mao Akwaba Efa Umbra Ghana Nsem TV GH so wofre me adwoa searching. Upa criticizing fiti and upa question you. But this word allegation, insult, abronye. Sa me majan me se me nenwa. Kame pempenin foa. Enya abronye nko ye ka so ye ka die. President bia akopa ne chawo. Wo maka nsemu hunu e dia fa empanifo. Obisa odame awon. Say nipa no me menya na kwa mo so kro mo pacha because sam panye no mo ka say nsem ne de fa mo ho no. Enye papa. Aya tora bia me ne odame ye tie kire oni edu go say eh tale na me tie esimesi na do you know what it takes to become a busuya penning in your family? Kwabena? Abusuya penning o. Abusuya penning poke. Wa busuyam. Abusuya penning. Ansa na beka sa wo ya abusuya penning no. Woni me no ma egom. Na wo betu na obi ababa ya free wa be di president. Be a president. Na nu nti. Nkwana nketewa no wa so ka na obedi na tem. Obi a nkwadan keten na waso kamera si wo so na wo tapani adapa na wo kasetia pani ade inti ya quarter ni ya values no inti ya to atene he ya free ni ababedru sei and majari se saade we say ya stop it na se ya kase ya jama na to aso a wa ho emwa ye date emwaye date and asase ye ni adese no ye so ne ye gi wo man ni free politicians in nsem because say ye ma omo the petty partisan politics eye wo mu niam say ya ye date ehu ye da say JDM eye da ya o ta 1 year aka ne say 3 years okay odi wi a wakwa kwotena ne baabi another president beba sa president obeba no se enne yensi sa de no ho kwan ne yama no koso to aso a omu be ye nipa kron so sa adian life ni e and politicians ni nyina timu for mampani na Addo ete amanfo di na tem no who they criticize no when him say ahead of 2016 criticizing no na be share utieti radio live radio program na wo hwa tembi anani pebi di na na do say eh eti maybe so da me say na amafo bi tibi di atemza ma jari bo ebi wo ha ho metumi dwene ho ase live radio na would president na would obi opema banye di say would na dem say na Addo utumi tina radio so ka say wakuna yire how enti ye free him fan ya ba bedru baby a yedru ade wo wa dance e wo wa dance e say eye wono no wakum na yire who are dancing and adianti na mo sabi o mo keka nsem hunu sa why but the woman is Kwabena say na not nice at all Kwabena say na amanyokuo na saafo no is perceive so mo ye adwuma de ma omo no na amanyokuo na idin say you wo de wo ta wo machi and the same thing na the same thing. And the JDM pennyfo bi any kwan say and this fu a wamo kasa we ye friend say abronya kodidi atem no me ade no atem didi anipa bi edidi na nado no safo no mo ka den ene ye tibi se penny bia wo beba betina benya so ye di nipa kura ni onyam betitiri fom obia yasi democracy no etese kabina min kabi tira wadene na men so men tira madene enti ade na sampenimfo no de aye Ghana fo enti a yetumi the president si ho na ya super no Canada pa
APC for musumu tifo. Ebra na mu wo opposition. Ade amoye ya no. Enya de pa entina the same thing MPP for so and justify womo de no because you did the same thing. Champagne for the pasa obi besi radio sufiti anopa e de akosi enimre obedi atam sa enti ya quarter ni ya value so a ya maame no de kire yen ya papa no ntete ya wo de ma yen no ewai Okay. oh ya yira ya yira Okay. yeah. And I'm saying adwen te se mpaboa size ni nti Oh no bia ne de bia ne de so na kan say adwen te se mpaboa size enti obi antime ne won nwen pe but ade enye no so de e wo kosoro ba fom me psyche enye papa e wo atemdidie ho no na mesua adwuma enti na mesua adwuma nti me fan say wo di matem a 15 years ago say ate best 20 years ago say 30 then na me psyche imagine wo nti eno de enka me court mpo na ka me set Kwabena presidential media encounter no monetize so nim say media say ba say no amane dey say ma so tare ho en well I want to monitor Majari man kobi. Oh, there be say call them himself one call. Invite no. But mem no a man corner doesn't change anything because in some for call. You invite in some for ma omo call. Yeah. Enti womu nyina yen some for na. Want to mean to some friends some for nyina see amra. It's impossible Because you drew one more hand ya better entina. But Majari the edikan ya mama mpeni abaso e was na montuo no a otu ye no ho say finance or no gigis caro now on the electricity car now electricity ministry of energy the electricity car any excavators we mo ba we say a private car because they be on the PC yeah we no a private car just say obi akokra we yaba the very reason a day enema eba ye wuna mane ye sa excavators anaduna mama kwan mo mu yi no kire say pani bi dia mo pani bi so enim hu bi ne yi na ade ne yin na wia ade ne yin na nopa ade ne yin daytime ne kwakoyi na nwumre we were president say ye de nhihie bi ba ye de tracking ne de ende bebo excavator bi aho na concession kura ekoso ne ade it is our directive now president and the man the minister of lands and natural resources sa directive now president the man minister of energy and mining one sensem no e di no man ni so fi no man fi president ya na ne ye excavator and utie report na joy news e kana almost between January day urban excavators omo yi no anajo abagana no enya sem ketwa akuta na ye see ye kobrewu and these machines are coming yes be construction ya kwan yo oh yes ye bi pass e bi be ya kwan na president e ka say bi o ha contractors na omo yi kwan ene de ende ba konta contractor yi kwan no contractor obe yi kwan e be excavator anajo contractor yi kwan yi excavator wo yi na anajo wo de ye dey oh se ko vi job ko fa yi na ni contract okoye na ya jo shop okoyi the excavator na wa fa sa yi payload yi na egusu na ba anajo na o de be ba ade na anajo ma na sema amoka kire me de your excellency the answer you gave said the reason why amount for electricity tariffs any water cost no it is never true and it is never the case say you light bay and I be that you na aseye na wo no hwe ka mo DCG mo kano e doso pro mo tia ne na ECG me see do big buy o ma ehuri say institutions ni tia omo industry say Google tema e be the cap 250 million electricity akota industries asemi dubiki ya na ba ya
oba yese or ECG call cashless obeka ya okache say before so obeba na ECG egi be 200 million bibi that was about 400 ultimately call 900 they call 1.2 and they call 1 point something kwa fe ofri hono no kika be 2 billion yes and na odie yes is dubiki kroya na oba ya prepaid ya de kokoto ayi light ni kogu ya de so no yesi nkrophobia ko change password o sede ndie ena ekrophobia gibi gu o mubotom ene ne toni ade no decide so okay ye be streamline ni nyina so ba kaya ekofa problem bi by Marfo 1 month na after ye system no ebeye okay chakuta ukomu a sani ye da Ghana fo tirim se abaye adwuma yankukuru nso an ye twe na se no eno ne ye di gu ECG nti sa aban esiti amede bi akonta me kasa asemu yi se so obeka ya PDS yes na issues wo ho but the man na PDS 1 year pe no obaye no hwe kwan ya efficiency e de som Ghana fo me dey me say minim kro omo PR department se omo PDS ba be bibia omo bo Ghana for amane be 1 week every single day no more the update ba aka 3 days aka 2 days ade e chia ye ba be say be na ECG on be bibia da be no maka dana anajo ne de omo se the release statement ye bedum hasi adumasi ayewi sa ne ne o customers edili sa na one o publics edili ye nyina PR no ye bi sa na wo se ye akutam de mi si ECG de unse my consistent with ECG omo ne ma ho ena nyankopon ya dom the current finance minister ena no to opposition ohun say nya Ghana for to ya yentua light bill ena ma ECG problem. So what has changed with these 7 or 8 months? Osaba bem ya we repeat this ade ni bio current so we finance cannot minister afford to pay the inefficiencies of ECG. So why are we now Addo finance minister enkobo president amane say enye light bill a Ghana for ntua nti na ECG entimi nya adwuma nemom ECG adwumayefo na CS and omo so so aban no so e ka odi omo we akota ala na PDS ba ye de na aban ni tua mo e ka odi omo na o say tua mo friends say PPs independent power producer independent power producer IPP for no omo sisi no di so pepe ba ne say energy sector recovery program are completely off track. Fixing the sectors require radical measures. High generational costs due to lack of competition and limited renewable capacity in the energy mix is a problem. High distribution and collection losses at ECG. High distribution and collection losses at ECG is also a problem. Currently, only 62% of total energy purchased by ECG is collected. And of that amount is used to pay for supplies. Director of NSS and the deputies. Yabubo nipa be me and said now prosecution will commence very soon. We will look at the encounter questions any ade. Afei or say BBA National Cathedral once a mabano. We commence for a request for a forensic audit with the National Cathedral or share forensic audit him. Yenti o mapeli John Dramani Mahama. The reason for high tariffs means a lot of people are not paying. John Dramani Mahama. Your mama yes. For me church how am I voice your phone? I want to breathe. Morning baby. I never open a minimum we are say. Share Magabi. Magabi say what do you call a sanko full moon? Papa bina mo friend Magabia. And a radio station I have for TV station I have for. Na kwasi empeni betwani te se wono Magabi. Kwasi empeni kwasi eto. An roba ni te se wo. Wonam kankan ne kasakankan ne na tetan. Wuti wakonya no so tetake kan kwasi asem said obeka kire jo obeka sa kire jo Mahama bia ene ye beche no. Na wan na ga yeso osuro jo Mahama no. Why na ka kire wo say jo Mahama no osuro se obeka no. Da bi Ghana na ye jo Mahama dia. The last time I check here na jo Mahama ne papa property ne nka ho bi.
And you have audacity, someone have audacity to talk about enema enkoye wo Ghana. Woni fa ni twasiri Magabi. Nkwasiafo bi te semo munya akonwa tena so tetegu mu kanana do asem. Ono anu oye ni yie no. Hwe Kwame plus wo sesa Greek eburo nipa fon te se wo. Wo so wo hia ni ta woto. Wo kra de bema honya akono benya sika dan makra honya akono. Wo nipa fon nipa mu kokofuo mu. Wo se de eyi woni wonu mu bin abronye dis woni wonu mu bin cho Ghana for ayi NDC for mamuo na woji wi fo woji nkwasea mpafo mahama mamuo de nkwasea fo nkoa woji tramo fo no de woji awudifo mahama mamuo de wodena people fo nkoa enti wuye wi ni akọ no beji wo wuye betwani akọ no beji wo woji wi fo woji tramo fo mahama mamuo de nkwasea fo nkoa that's why awo so wo Kwame plus enipa beka wo so beka bi obi a wa bon te se metie wudi kra woni mu twere wudi mpo wudi men twere ofui hwema men ka asem nkyere mo nan ayi kant ayi a friend the cat smart any Kevin Taylor Jo Mahama so wachi obi a wono okodesume so na dwembe bu ni fo onse ne Kevin Taylor pia bonten edidi ayi kuma wudu atesi atam se wakeka se mu ayi Kevin Taylor na de atanidie ba wodi na tam so wono na de wono atamdidie na de wo Jo Mahama betena konwa no so sa atamdidie na de wo Jo Mahama betena konwa so da why run away adenti na wo dwane Jo Mahama chamini bia sura ya na ka wodi onimu ya wo ye ni ye no wo ya wo nhwe na chi na adu nimu ya wo ye ni ye wa hwe na chi o ensemuhunu na mudie na NDC for party wodi na people for wi for awudi for nkwasea for party ye yanka ya no ntum Ubuwa. Me ametiwe, I promise on my honor to be faithful to Nanado. Sa adia uma Kevin Taylor de and Mama, I'll give you more than 1,000,000 times. And is ambaba burochide abachichi. Somebody a pin number by your day. I don't really fucking damn care. Obi amfa ho. No obi enu so osuro. I swear to you, sir. Obi enu osuro. Ede di pa bone sem no. Yanka ya nuntum. Uyi kabiletes anadwona uyi kabiletes anadwudwuma ena wo Jo Mahama wo di Ghana sika ye ana Ghana for bloggers esi da ben se Ghana for ye be kwakwa ye ayi tukotena wo bi kroso ene ye refugee ene ye twitu okosi wo bi su kunu a galam se ye nwene ho senya MPP amamuo ene nyansafo na tete ye eni nyamisro na edite pattern kada do kwa kletin tokwa wo Ghana because nkwase asem na mudie no obi pia monten betreti nipa wode de ye nche no wo kwachi obi se wo ye ayi ade violence ye wo abonten mo party nyam na mo de violence baaye Jo Mahama mo party no anyam na mo de violence baaye kwasiafo amamuo wifu amamuo hwe obi no obeka na no to me se me ameto yi I promise on my honor to be faithful to Nanado say I will take revenge for you, Jo Mahama. There is nothing can stop me. Uba fetuobra, uba sema homa, upa kamiko tribuna. Si afani da Mahama ye. Insem trafo nsiemu. Ira Mahama pad Mahama dum so eto Mahama. O kan sem bebre ne mu de ne hia ne pa ne se. Ye twe camera si anim ebo na aban na chi se wabon wonim hwe oban 9 months nye pa de pen na wacheche wato live bill mu wato water bill mu what the tax abeto yeso was say wow be cancer asem ni bibia no obesuma IP and all the IP information be abecho it na me catch MPP communicators on what TikTok ha and as MPP for nipa mo kasama MPP say the drone dey agi say ye na yesu aduabo aha agi say yesu aduabo enti two things see that MPP penny for di some of us ebe to kwan akọ US UK Germany ni akasama wo mo ana say ebe su aduabo because ya na penny for say abaya di bo tachi ni ye de bebo ban na we de ban pese ye de aban ne bebo no because time na tachi te so no ban suma nkrofo
ema mu die na na Akufo Addo atam wonu mu wi wo se kwakuo wakum ne yele ensem ema Kevin Taylor kwase ampanya yedi ni tru mu na ne maame ya na dwuma etna wo di atam akanfo asante for PZ boys ema bi kan yewura nyame kese na se yedi hye wo mo ma Kevin Taylor yodi obebi ama omo betina akonwa so Kevin Taylor sa ba Ghana na yede taxpayer money esa hye woni ne yire ne ma be bosomi mienu ema okọ na se du mo so na mo se mo ba chie de Addo de aduabo anya aduabo nso amufa ye ntu kwan se ye mu bi na se mo se mo ba ba chie akogu mu die a de Addo ni die me mo da dem susu se ye aduabo